الرهدون دردرا فياك أباتشو إسا أو ديمبونوتي أكا أبلو فتي هنوتي جرو جراجو تنجرو نما جراجو جرو في حركة أو جر ملي جئتي تزالان حق البرجا وان دبي في زالان يرو دفو غربات هاي بويو جرو تكو أغر اتديهاتي يا درجة جيسا كين مال تسيبو جيسي ينان فرنديتي يا توتو نديسي جين أما أنت نجاجين هنوتي أبوليسو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزا آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث متكان إسني كبر دوبلي ينكي حديث كان غرق آما درا غرق قلبي تنيودا غني والله الذي لا إله غيره جرونا ما تجيرا حديث نكون. والحديث رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الهلية وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث متن أبلينك يا كإسلاما رسولك إن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واشن درتي واشن سامداجي واشن أدو إسنتين دفني واشن سامدا تدرا حياتك جروت سامدو قبل موتك دعاك تندرتي أدو هندون درتي أبلينك arra nu cufaatu jiruuni jirraa miti warra umriin isaanii dheerattee dalagaan isaanii tolte laa rabbi nu haa ta'isu jiruu teenya saammachuu qabna odoo hin duune duratti. maaliif duuti tun nama cufaafuu dhufti obboleeyyan kiyya yeroo takka dhalannee jirra du'uun dirqama. yoo aqiidaan teenya adda taate bifni keenya yoo adda ta'e nama addunyaa kanaan baana. aqiidaan teenya addumaami nama addunyaa wajjin bara bifni keenyaas adduma biitii teenyaas adduma poolitikaan teenyalleen adduma horiin nuti qabnulleen adda. garuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa waa lama keessatti namni addunyaa jiraatu cufaatuu takka maal feetaa yoo jetteen milkii siin ja'a. haaya hoggu takka dhalattee jirtani duuta moo hin duutu yoo jetteen warabbil ka'amaniin du'aa siin ja'a. namuutu irratti wayi wal dhabaatan namuuni du'aa moo hin du'u warra kaatimaan isaanii tolte rabbi nu haa godhu nama nurraa du'e illee rabbi rahmata haa godhuuf. odoo duuti san nutti hin dhufne jiruu teenya tana haa saammannu. allahan jalla jalaalu kullu nafsin dhaa'iqatul mawt cufti lubbuutu dhamdhamtuu du'aatii je du'ani dhamdhamtii je. yeroo takka dhalanne du'uun dirqama obboleeyyan kiyya. gaafa takka jibriil alayhi salaam gara rasuula keenyaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhufaniititi gorsa ajaa'ibaa dhaabaniif. hadiisni kunu irra dhaabbachuu barbaachisa. hadiisummaan lammada ammaan tana nuu himuuf deemu inshaa allahu taala. والحديث رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الهلية والطبراني في الأوسط بسند حسنه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث سعد بن سعد الصاعدي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأذه جبريل فقال يا محمد جين صلى الله عليه وآله وسلم اسم ما شئت فإنك ميت وأحب من شئت فإنك مفارقه وأمل ما شئت فإنك مجزي به وألم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وإزه استغناؤه عن الناس جين. حديث نور قلمي فموقب جبريل عليه السلام
رفيت رسولك نيت صلى الله عليه وآله وسلم أمنا ما سمي عليه السلام أمنا ما دجي كيست رفيت صلوات الله وسلامه عليه يا محمد جين صلى الله عليه وآله وسلم حديثات أكنا في دملي أني يو قرصك يدقسن رسولك نيت صلوات الله وسلامه عليه اسم المجرد دور الربكية مرد تون استايلتي يوبليسو غرو حديثات تو كنا دو فيمال غوتري ايش ما شئت هم فيت جرادو فانك ميت اتين كن ندو تاجين عمرين تنيا ديرته اكا نبي نوح عليه السلام غنا دبس غلي في غنا شنتم كجرات غرين علماء مالجتي دعوا مقفرت مليسن إسان أمتكم تكافي إبا أفر الرأول جراته ورجعوا تجر حمسن الله يجراني دون كي نواهن أولمني إش ما شئت فإنك ميت هم في تجراد أتين كن ندوتا أكا أديفمتي أبولي ينكي ملك الموت عليه السلام نبي نوح عليه السلام يرونه في الدنيا تنا أكمتي أغرتيني جين جالوان كي إسلامه أكا mana tokko hulaa lama ka qabuuttiin agaree jeen mana tokko hulaa lama ka qabu hulaa tanumaan seeneetitiin taan hin bahee jeen obboleeyyan kiyya amata 950 ka jiraate nuti faan bara ammaan tana obboleeyyan kiyya akka rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ja'anitti umriin ummata kiyya amatuma jidduu ama 60 fi ama 70 achi ol dabaruun akkaanii ulfaata nama achi ol jiraate obboleeyyan kiyya in agartu jinasbuuk irratti barreessanii bar namni kun amata 130 jiraate amata 140 jiraate gaazeexaan addunyaa cufaatu irra walfitti amman tanafaa obboleeyyan kiyya dardara amata 13 gaggeessutti hin jiru namni dardarri biyya teessan kana keessaa namni du'e hin jiru ishmaa shi'ita fa innaka mayyitun ragaan tiyya hadiisa kana keessaa bakkuma tan waashan duratti sammadha san keessa jiruu teessan sammadha du'aan duratti obboleeyyan kiyya ka islaama warra kaatimaan isaanii tolte laa rabbiin waa godhu yeroo sakratul mootiin ni dhuftu jecha dhugaasa warra jiru rabbiin waa taa'isu jiruu tee ta du'aa san odoon ittiin dhufne sammachu nuti cufaatu warri as jiru dardaroota ammaan tanaan amantaa teenyaaf waa bareedduu takka dalayne mallattoo takka dhiisne tanamuu itti nu yaadatu akkasitti addunyaa tana lakkisnee deemuu qabna malee yookaanuu addunyaa tana keessatti tirfiidha jechuu tirfii namni muslimaa ta'uu hin qabu namni fadhe haa ta'u malee wakun karajulin in ata'u ba'dahu yaquuluuna marra wa haadha al-atharu akka gurbaa takkaa ta'e eega ati duutee dabarte booda namni si booda kuni bar hunnooti faana isaati asirratti laallannee haa deemnuu warra joon akka gurbaa sanii ta'e rabbiin akka gurbaa sanii nu haa ta'isu aboo bara asitti ustaad dursaatu khutubaa godha ustaad tuujiituutu khutubaa godha nuti ammoo isaan daran ta'uu qabna hawaasa isaaniitiif Husseeni walaa amiira keessanii waan hawaasa kana keessatti hojjetan dardaroonni isaanirra xixiqqoo san caalaa hojjechuu qabna obboleeyyan kiyya akkam jettan aboo ni hojjanna boo kam jettan ni hojjanna warri jettamme aboo rabbi yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu hamtuu cufaatuu rabbi isinirraa qaba akkana malee normaal laa khatiiba arra duraa masgiida kana keessatti namni godhu isa san biyyatti laaquu qabdaniin isiniin jaabar ajallakumullah waan inniin hojjanne hojjechuu malee akkunumatti normaal guyyaa sadii booda yeroo duute irraanfatamuun maal jechuudha obboleeyyan kiyya ni taati warra sanirraa rabbi nuun taasisin hayaataka jiruu teessan madhu qabla mawtik du'aan duratti gaafataka abdillaahi ibni umar radiyallahu anhuma mal jeesetan wal hadithu rawahu al-imam al-bukhari fi sahihi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a rasul rabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ceekutiya naqabeetiti kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil kun tahijeen fi dunya jiru dunya tana keessatti tahi akka maali tahijeen akka keessummaadhaa tahi aw abiru sabil
يوكا دبرا كرادات هيجين أمان تنا نمني كيسمان وهي بتأتي جرو دنيا تنا كيستا أمان تنا أني أما كيسمان دا يسمبرت وهي نوبليسو ريلاكسي ميلك يدري فده هنتا أوبر مالف نيندي بياغا بكان تلوفت أكنا ما كيسمان تي نمني كيسمان صاحبني هدوم ميفتا بكا هنجر رنيتا وان هنجر رني قدا أوبلي ينكي كيسمان دا علامة كبا يرون إسا مرتفمتو يرو إسا سنكيستي وان برباچسو وان إسا برباچسو قدتو ما ديمو يوكا أكنا ما دبرا كرادات هيجي odoo deemu jirtuu karaa kana keessatti sitti oowwe aduu jabdu xiqqoo haram baafadha jetteetuma muka tokko laallattee gaaddisa jala teessa eega sii kaatee deemta malee achi jala ma wayii teessa obboleeso ni dheebotta bishaan ni qabda qabbanaawa ni dhuyda hin qabdu dukkaanarraa bitatteetuma karaa keessan itti fufuudhaa bar akkas tahii jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa jiruu tana keessatti yoo milkaa'uu feene yookaa nama keessummaa ta'u yookaa dabraa karaadhaa ta'uudha malee guyyaa sadii booda irraanfatamuun maal jechuudha irra hedduun nama addunyaa tana keessatti nama tirfii tahee jiraachuu jira obboleeyyan kiyya hawaasa isaatiif bu'aa takka odoo hin busne guyyaa inni du'e guyyaa sadii booda namni isa yaadatu hin jiru garuu haa'ulaa'i al-athaar al-akhyaar alayhim min allaahi ridwaan yoo isaan irratti ilaallanne ufni isaanii tuufaana ajaa'ibaa jiruu tana keessatti dhiisanii deemanii nutillee sifaa isaanii warra dhaalurraa rabbi nu haa taasisu ta duraa maali gabaabseetuma obboleeyyan kiyya ka islaamaa jiruu teessaan madhu du'aan duratti ta lammada wasihataka qabla saqamik fayyaa teessaan madhu dhukkuba keetiin duratti odoo sin dhukkubne arraan tana nu cufaatu alhamdulillah wa thumma alhamdulillah dardara ammas fayyaa qabna rabbiin fayyaa isaa ammallee isinitti haa dhangalaasu warra dhukkubsatullee rabbii isaan haa fayyisu warra haakima jirurree rabbiin mana isaanii deebisee rabbi nu haa gammachiisu fayyaan tun qaaliidha namuma isii dhabeetituutu beeka ma'anaa fayyaadhaa arraan tana humaa takka nutti fakkaachuu malti bar obboleeyyan kiyya yoo garuu haakima hospitaala dheyne ni beeyna nama meeqa dardara akka keenya ka ji'a ramadaanaa kana dhufee masgiida hin booharsine tokkootutu jira bar manuma isaa keessa jira dhukkubsate yookaa hospitaala jira waa sadii nama isii dhabeetutu beeka malee namni biraa hin beeku fayyaa nama dhukkuba itti jiruututu beeka ma'anaa jiruudha nama du'eetutu beeka ma'anaa bilisummaadha nama hidhaatutu beeka arra nuti as jirra hin beeynugaa sagaraa yeroo seennu hayyama malee seennaa bar akkasi moo kam ka mana hidhaa jiru sagaraa seenuuf hayyama gaafataa bar akkasi moo kam sa'aa sii mijjaawee raftaa barati akkasi moo kam sa'aa dassiyee amman tana fa'a saabullee lulluuqacha irra jirta boo sa'aa dassiyee raftaa hogaa kaan ammoo sa'aa sadii taanaan tirikidhaamtee bar waan takka dubbachuu hin danda'u ma'anaa hurriyyaa nama mana hidhaa jiruutu beeka obboleeyyan kiyya ma'anaa jiruudha nama du'eetutu beeka wasihataka qabla saqamik fayyaa teessaan madhu odoo sin dhukkubne duratti taarika bareedaa tokko isin yaa himu obboleeyyan kiyya sheekh tiyya takkaatutu jire inni South Africa Johannesburg sheekha mirqaanaa takko obboleeyyan kiyya bashaasha namaa gammadaa namaati sagalee bareedduu qaba imaama masgiidaati khutubaa jumaa isaa godha salaatu taraawii fi leylii isaatu salaachisa akkanatti eeggachuu jira yoo ati kaayyoo hin qabaanne sheekticha san ijaan agarte kaayyootu si dhufa mirqaanaa si dhufa gammachuu nuu dhiyaattee jirtii bara jiini keessatti milkooynu amman tana obboleeyyan kiyya boru jiini ramadaanaa seena inni halkan salaata subii mana isatti wadda'atee oduu gara masgiidaa deemu jiruutuma dhagaa tokkorra ajateetuma lafa kufee miillisaa walam isa ji lafaa ka'uu dadhabe obboleeyyan kiyya bilbiluma isaa kaaseetiti maatii isa dhawee bakka akkanaa birattiin kufee jiraati koottaa na fuudhaa jeen ji'a ramadaanaa guutuu hospitaala keessatti dabarse obboleeyyan kiyya maaliif hin beeytu gaa hin beeytu mirqaanii oduu eeggatuutiti lata godhee fuudhaani bara nam meeqaa du'e
masgiida keenya keessa obboleeyyan kiyya guyyaa tokko keessatti nam sadii gaafa irra salaanne jiru. Salaata zuurii nam takka, salaata asrii nam lama. Guyyaa lamaatu hafe ji'ini ramadaanaa seenuudhaaf. Eega ramadaanni seenee guyyaa takkaa'oo nam meeqarra salaanneen isiniin jedha. Fayyaa atii qabdu sammadhuun ibaadaa keessatti kashlaphee ta'uun hin barbaachisu. Akkuma arraan tana edaas masgiida keessan guutanitti yeroo mara masgiida keessan akkunumatti guutuu qabdan obboleeyyan kiyya. Namni muumina ramadaana ta'uu baatus masgiida isaa booharseetuma jiraachisa. Wasihataka qabla saqamika fayyaa ta'e sammadhu dhukkuba keetiin duratti. Inuma obboleeyyan kiyya takka ni beeytanii ammaan tana odoo fayyaa qabduu yoo bar imaltuu deemte akka rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ja'anitti akka nama ati biyya jiru fayyaa qabutti waan ati duraan godhuu turte cufaatu sii galmeessaa jaanii bar. Maaliif namni imaltuu jiru gaa obboleeyyan kiyya ammaan jumaa isin wajji salaatee jechuu booda achuma isinirraa maqee bar raka'aa lameen tiyya asrii yooniin salaate fixadhee bar an caljeetitiin ta'a. Yooni warra lulluqataa ta'es caljeetiin lulluqadhu obboleeso atii tutuutu xidfiyaa keessa jira malee an fixadhagaa magriiba wal'een yookaan ammoo achi dabarseetitiin zuurii asrii irratti salaatan akkana sii godha. Aadaa godhattee guyyatti nama raka'aa 12 salaatu yoo taate akka rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi hadiisa imaam muslim sayyee isaa keessatti fide طيب الله ثرى أم حبيب الرادف رضي الله عنها نمني قويا تكو هلكن قويا في هلكن كيست ركعة كل لما فردي أن أجتي تكفته الله جل جلاله جنة كيست من إساف إجاراجي إسني في ماتي تسنو ورّ مني إجارة مفسني راسنا تايس أما ستاريك بريدا تكو إسني عيم سندورا غرو هقوتا كسلوا على النبي نمتجا تكو توري إني ورّ مصريتي جبس بيجان إني بينامي warrasani tujjaara namtichi kun maallaqa kaash qofa obboleeyyan kiyya maallaqa jiraa qofa doolaara miliyoona 500 qaba. Birrii odoon ta'in doolaara miliyoona 500 qaba. Gaafa tokko shufeerticha isaa waliin odoo deemu jiruutti aksidaana seeni. Shufeertichi isaa najaa bahe namtichi tujjaartichi kun ammoo paaraalaayizii ta'e qaamni isaa guutuun. Aboo fayyaa rabbi nuu kenne fayyaa isaa rabbi nuu irraan fudhatin. Warra dhukkubsatullee rabbi isaa naaf fayyisu. Qaamni guutuun paaraalaayizii ta'e baquu isaa morma isaa kana qofaatu sosso'a baqa. Waan biraa takka. Shufeertichi isaa san nama gaarii maatii qaba maatii isaatis tajaajilaatiti. Abbaa horii kanaas akkasitti isa tajaajila. Gaafa tokko obboleeyyan kiyya ka islaamaa galgala keessa gama duyda kiyya duubaa kanaatu tuutu na nyaatee je hizaaba malee na nyaatee je hooqachuun danda'uga qaamni guutuun paaraalaayizii mookam. Shufeertichi kunis anaas na tajaajila maatii isaa tajaajila isa yaamee kootu hogguta kana hooqi jechuun sanis natti ulfaattee je maal jeeni beeytanii doolaara miliyan 500 eenyuufin kannaa harka isaa akkanaa kannuu je obboleeyyan kiyya. Irra hedduun dardaraa fayyaa qabaachuu isaa oo deemboo nuti akka abaluufatti hunnuuti jiruu jiraachuutti hin jirru nama jiraachuuf jiruu fi harka dha'uu jirra malee je'eetiti za'alaan haqqal barcaa waan dhabeefi za'alaan garuu inni fayyaa qaba islaama ta'ee dhalate qananii guddoo fayyaa ta'e saammad odoo sin dhukkubnetti osoo sin dhukkubne duratti wafaraagaka tasadaffa qabla shagalik raawwatinsa kee saammadhu boqonnaa ta'e saammadhu odoo hin heewasamne duratti afaan nuti jaalannuun odoo biizii hin taane duratti arraan tana yoo dalagaa hin qabaanne dalagaa hin qabuu jettee za'alaana ta'uus hin barbaachisu obboleessa kiyya ka islaamaa digriidhaan eebifamtee siivii ta'e mana waajjiraa cufaatu dheexee biiroo nannaqachaatiti hamma dalagaan san sii mul'attu sheekootii fi ustaadoota keenya jala teenye ilmii tafsiiraa hadiithaa fiqiidhaa siiraadhaa qara'uu qabna obboleeyyan kiyya. Dalagaa hin qabuu jechuun diina islaamaa keessatti waa hin jiranne. Ammas irra hedduun namaa
yoo sadaqaa kannadhu jaaniin jaalawwan kiyya ka islaamaa sadaqaa maallaqaa qofa beekaa bar garuu rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama subhaanallah jechuun sadaqaadhaa jaanii bar alhamdulillah jechuun sadaqa laa ilaaha illallah jechuun sadaqaa akka nama kannateeti allahu akbar jechuun sadaqa walaa hawla walaa quwwata illaa billaa yeroo jettu sadaqaa kannachu jirta toltutti ajajuun sadaqa hamturraa dhoorguun sadaqaadha obboleeyyan kiyya obboleessa kee tokko abbaa kee guddaa takka meeshaa qabee ka deemu isa gargaaruun sadaqaa irra sadaqattee jirta nama dhufee liqii isin gaafateef yoo kannite liqii teessan sii deebisa amma sadaqaa kanniteefi dhagaa tokkoon shumburroo lama jechuudha raawwatinsa kee yeroo boqonnaa kee sammadhu odoo hin heewasamne dalagaa hin qabu jettee hin za'alaanan ta'in hin hiraarin hin gaddin qalbiin sin cabin hanqasan chaarjii furadhu sheekkootii jala taa'itii beekumsa si barbaachisu guyyaa takkaatu dhufa mashguula kataatu jaartii hin qabu jettee za'alaana siifi kanna sanbooda mashguula si gooti jaartiin ilmoon irratti dhufnaan yoo rabbiin rahmata sii godhe malee mashguula si gooti obboleesso arraawulii nafaqaa isaaniitiif caceetagaa إمام النووي طيب الله ثراء ورحمه الله وأكرم درسي كل لما قويت قرأوتري ما ينفون جناني مشغولة نقوتي جيبود إشي والإنبيزي حبيبتي تي سيادة تنجرى من تسجي من تزقا إن يدن ده جيانو بوليسو بكم سافيني فكني وانا أتي قوت تشوف الراس ديبستي دعوة دوران أتي كانت مسجد الله شكرا جرتم ني أفتي سنيس إلا من رحم ربك نما ربي الرحمة قد ملي أبو ورسني ربنا واتايس أدو هنه وسمني أرانتنا بقولنا كيساو أمانتنا سمري أشيدي هاتشو جرامي إيجا فتنا نما بركزي دومتي مسجد كيسان علمي دام بوهرسو نقراسيزا شيكوتين هم درسي إسين قراس نجاني إن إيجنا كوتاتي أستاذ دوجي باسي جانا ستي سيرا فنيان قرقري باسو قبض جان उनने कसिं कब दनी हाई सुमा तुझा उनने कसिं कब दनी कब दन मजाके न वाले कब माल कब ऐसो माही जेवर बस यत्तन बस उसूल सलासा नुकरास रियादु सालीन नुकरास तजरीद नुकरास बुलूगुल मराम नुकरास अक्कना जेचू कमना नो बोले सो रावतिन सके सामंडू ओदो मशगूल हिंतानित guyyaa mashguula taatutu dhufa waan duraan godhuu dandeesse cufaatu hin dandeessu sanirraa mashguulummaan hamtuun tamini beeta dulloomuutu jiraamisa salaata duraan dhaabbatte teessee salaatu jira barobboleeso haya yoo dhukkubni si dhufee saniin mashguula namuu si jala caa haakima si gaafachuu waan meeqarraa si hambiso obboleeso qur'aana wirdii akkasitti ammaan tana juuza kudha shan qaraatu ورب الكعبة يرو تكقرأو هندن دنيا تون نمط دفا أمان تنان سامت جوراني غياسن ني الرستمالة هلك كستو راوتين سكة سامت دو أدو هنه وسمن درت تأفرفا تنين جالد وشبابك قبل حرمك دردرم ما تسامت أدو هندلو من درت دردرم ما تنيا هاسام من نوبله ينكي مسجد كنا كيسا يو أمان تنا إبن تالله إبرة سجلتمي سدد دردروتا مال كيسا جر رجالو وانكي كإسلاما مشغولة دردري أمان تنا إرهدون إسا وما أبرئ نفسي اللبوت يقول كل ليس تنجرو تيك توك جوك سلالو داني يرو إسا دبرس إننا واسرتي إرغاهو بر ميلا لسنجا أبو فني تنمجو أنا كفل جيز دي سنجا وان انجر ولي اچر جرتو سنيني مشغوله يو كانوا چيكا جن گلگل غوتو هاسا ما لا يعني فائدان قم نبر ابو العلمي وان فقط بر هنو تنن جن جنابر جي گرسيسن غروبان كونيس اتلوفته انس يا رب ناباس يقول مي دردر اكناتو تو دوبره وبلين يا امنتا اسلام نصر مي ربي هاسو دانو غبليسو مي ربي جي گا مي نما كناتي تاریخ تو کوئی نگے تاریخ او دیفم تو جرابر غروبا غافا بیا اندلس اسپین تن او دو ہم فڈن ندرتی بر بیا مسلمات ورتے بر
غافا أمريكان وبليان كي أوروبان أمان تنا تكنولوجي دان إيسا في إيسا ورجيرو غافا إسان دكنا كيسا جراچو توري بر دارك إيج جامي دارك إيج فورو أمريكا في أوروبا في مسلمة في متي ساينتستوني بي إسبنجران مسلموني إيسا في إيسا توران وبليان كي كإسلاما guyyaa biyya san cabsanii fudhachuuf deeman gurbaa dardaraa tokko agaran jaalowwan kiyya gurbaa xiyya baratu odoo xiyya baratuuti jaalowwan kiyya ka islaamaa alaamaa mallattoo isaa san dogoggore gurbaan ni gadde sallaayii tokko ergan dardarri isaanii akkamitti jira mee nuu laali jaaniin yeroo dogoggoru kataa'ee booyu agare sallaayitichi san basaasni san dhufeetiti yaa gurbaa maaltu si boochisee jennaanini mallattoo alaamaati yataniin kaayadhe saniin xiyyaan dogoggore tanaatu tuutuun na bochise jennaan hay maal qaba jeen yaa dargaggeessa keenya boruu dhooytaa jennaan akkamitti boruu dhooyta naan jetta jeen yoo xilaata keenya waliin wal qunnamnee isa dogoggore hooyii jeellan hay dardara islaamaa ammaan tana hin dandeessanii jeen gaa basaastichi jarri bakka biraa jira amata muraasa tokko booda ammas ergan yeroo dhufu gurbaa taa'ee booyu jiru tokko agare itti dhiyaatee yaa dargaggeessa keenya maaltu si boochisee jennaan fireendiitii yaatuutu na dhiisee jeen ammaan tana gaa jeen hunnuuti obboleessu eegaa ni beekaa bar xilaatani ni beekaa eesaan dhufa ni beektaa hawaasa dhufa hawaasa keessaa dargaggeessaa fi dhufaa bar warri aqiidaa fasaadaa facaasu eenyu barbaadan imaama masgiida dhufanii bakka tanaa fi khuxubaaf caceen seete fi 60 khuxubaa teetii fi imaama bakka sholloqee tana maal qabdi callaa qabdi achi siinjaa hawaasa fada hawaasa qabnaan isaanumaatu gurra keessan qabee isin baasaga hawaasa irratti hojjeta keessaa eenyu dardaraa fi shamara irratti hojjetanii yeroo san funyaa qurquri si baasaga hawaasi jaalatanii ni jiran mookam isaanis ni beeka xilaatni keenya hawaasa muslimaa waraana feetaniin dhowuu hin dandeessanii if duuba hin deebi'uu dardarri isaa garuu akkamitti isaan kana warra jiruun jiru akka nama du'ee oduma dhaabbatuu paaraalaayizii akkami goonaa jennaanini tokko yaada bareedaa isaaniif fide akka isaanitti yaada khabiisa bar burcuqqoo takka farshoo fi intala wallistuu takkaa jiin namni biraa yoo farshoo dhuge faranjiin ni beeyfatti dalagaa ni dheeti namni muslimaa yoo farshoo dhuge wal iyaadu billaa hin beeyfatu inni sabtii isaa dhugeetiti alhada guutuu rafee isniina fireesh katee kanaatuutu biiroo isaa dhaqa kaan keenya laa ni hafa dalagarraa dardarummaa teenya haasaammannu odoo hin dulloomne duratti